Okey, bagaimana hendak mendapatkan link affiliate anda? Okey. Dekat sini saya akan tunjukkan kepada anda apa anda berlakukan. Anda login ke dalam akaun affiliate jualbalik.com ni. Kemudian anda klik pada banner linking code. Okey, dekat sini kalau dimasukkan banner akan keluar banner dekat sini dengan kod HTML dia. Okey, kalau tidak ada banner akan dipaparkan sebegini saja. Okey, jadi kalau untuk dapatkan link affiliate-nya, klik right click kemudian copy link. Okey, copy link location. Ataupun kalau anda boleh lihat dekat sini, dekat bahagian, okey, saya buka notepad. Okey, link affiliate anda akan kelihatan sebegini. jualbalik.com/affiliate PHP ID 383 group 8. Alright. Okey, jadi beginilah rupa link affiliate anda. Anda boleh gunakan link ini untuk promosi. Okey, sekian, terima kasih.